Ayinangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngithatha ngibambe izinkukhu zakamakoko ngebreakfast fast fast mara lamalanga kuyuseless ubambe izinkukhu zakamakoko ngebreakfast cause hlezi zingekho zonke nje vele kuchamuke 2-3 nyana bheka nalezi ezifikile namuhla yabona ukuthi i-couple lezi shaya nama-matching outfit yabona lo mqhude lona uvele wathi mamasa shaya around lanerokho mamasa ngiyokuspoila fast fast niyabazi mos ukuthi abafazi ukudla bakuthanda blind they'll never say no to a date lokhu kudala bekumnandi kakhulu into bezisimple indaba benicede efonini nidibane ngokukukho umroho hayi manje abayifuni next-ke leyo bathi bafuna ukuya kudate get to know me kanjalo nje selihambile 1000 necappuccino umuntu angakuqomi nokuqoma nakhumbula mos masinini bengithambisa umthombo hayi nona ngiyawubona uzwa kahle usisa mangachayisa lana noni mangasala ubipa thiza mangisesebhizi ngomthombo lapha ngeza khala izinkukhu lapha kamakhelwane ngathi yazena ke ngohlola ukuthi izikhiphana yazi lezi nkukhu lezi zakamakoko sezize ngokungidina manje ngiziyakhela ihoko ngazenzela everything mara thanda ukugijimela kamakhelwane bheka ma ezihlala iphathisini enjani and lezi njengoba zisona zifuna ubekelela lana zeyithunda sengicaka ukuthi wayezithanda ukwenza sona ngoba amaqanda wakhona yobola mara ngiyazibona zishaya i-matching outfit nalo mcudo maybe couple nazo nakusikhapulini konje isithembu awekhona ukuba khona amaqanda lana lihlalela ama-black mhlawumbe ziyoqoqosela ama-black label nama-chillers punch kwazi bani ukugcina kwami ukuzibona bezibekela lana phakathi kwale ndlu lena yenja namuhla ngithize yazina ke ngihlole ngibona ukuthi asesekhona la maqanda bakhona tololo next ukuba khona amaqanda I think sekakhona umunye ozenzela English breakfast ngala maqanda ngaphandle kwami lana and i-suspect yami iyi-1 imela neduze wami yenza ngathi ayazi phela abanye abantu angeke bakhona ukungena lana lo sesama kanawo amandla ukuthi angaphakamisa le ndlu lena yi-1 ngiyasola ukuthi umshana bamfaka kulo mnyango loyo mncane lapha bathi mfana mkhipha amaqanda lapho siyodla naye kangeneke ceda lapha angayithi ivu indaba khona makafika kimi mara yena ngiyazi ukuthi ngiyomphanisha ngani njengoba makafika kimi akasazithi ivu izindaba njengoba ngiyogeza sona ngiyombuza ukuthi ubani othetha amaqanda lapha mangabe akafuna ukukhuluma ngiyomtshela ukuthi ngiyamshama ngemaplazini hayi phela umshana uyakuthanda ngemaplazini yongiyesesa ukuthanda ngenhliziyo yakhe yonke angabonisa imbuzi nenkomo uyacola ngingona sala hamba uhlala emaplazini nomkhulu akashaya ama-practical we-agriculture kusesemanje nababona mos abantwana babelungu babaguruma basesebancane moseni emaplazini uthola umntwana omncane lapha istrubhela makathi 16 years seka-perfect ngayo yonke le nto maceda isikolo bamnikeza iplazi lakhe lapha wena nanoma ungahamba uyofunda kangakanani yothi uma ufika lapho umthola ne-experience kuyokhala sakhe sicathulo manje thina-ke abantu abamnyama-ke le nto lokubuild iskill asinandaba nayo into esizifunele nokufunda ithiyori late bitcom mina ngazi ukuthi saloyo ubani shame yes mara ngisola ukuthi saloyo abelungu mfana ngifuna ukuntshela manga bangahlala abantu abelungu umuthi abawusebenzisi mara ngeke khona into abasishisele yona mabafika lana emzansi ngaleza nkathi zakudala hey nale nceba lifuna ukupholoyo yes ngize ngathenga nasi spray ikhona umunye ungibuza ukuthi le spray siyasebenza na no sona siyancenga yazi just that into engirealizile ukuthi kunamanye amanceba akafuna ukuthi wafaka ispray or wagcobise ngezinto alright makawomile sona cause aphola masinya njalo mara I think okunye kuye ngukuthi isikhumba somuntu kunjani nokuthi ulumele kuyiphi indawo mara ngiyazi ukuthi lapha kama-comments bakhona bodokotela baku-Facebook naku-TikTok bazositshela ukuthi suke kenzakaleni on my previous vlog omunye ungitshela ukuthi asikho isidingo sokuthi ngivule lonke le gate engimuzwe kahle-ke bafowethu and ngisacabona ulicaba kwi-gate mara nina sengicaleleni angikudla lapha kuma-comment ayi yabona iteksi mayifuna ngeke izivele mfana yabona njengoba ngihamba sona ngihamba ngize ngiyofika le khona intololo next ukuvela mara kube bengiziyela lapha esitolo angabe kuvela i-4-5 nyana wonke ashaya ibhele hayi mara yona ekugcineni igcine seyivelile lapha ngasho ngigibela fast lapha ngiyabhora ukugibela iteksi edimini uthi uma uvula lapho uthola abantu bagcwele wazi-ke ukuthi lapho yondini ilokishi lonke thola kunomunye umuntu uyale sectionini elenzani ukuya etown it's 5 to 10 minutes mara eteksini egcwele la ishona abantu belocal ngiyakutshela mfana uthola sohambe boma 30 minutes hayi bona umhlolo bafethu mina iteksi ngayigcina kuyi-13 rand apho ngibhadala nge-20 rand bangitshentshile 5 rand kanti kenzakalani iteksi sengazi ikhuphuke nge-2 rand hayi no iteksi seyidura kakhulu yabona le screen lesabasifakile lapha ukuthi isikhulu kangakanani kumele basidlalele i-TV iningakhulu emalini esiyibhadalaka awungeke bafowethu mara sengimane ngiyacomplaina nje siyogcina sesijwayele ukuthi iteksi i-15 rand and ma-15 rand imnandi-ke lapho sonke siyakhona uhlala phambili ngaphandle kovalo cause i-change isimple le time i-13 rand bekumele uhlale phambili uma ngabe wazi izindaba zakho mara ngibasola ukuthi iteksi ikhuphukile bheka ipetrol ukuthi idura kangakanani that's why nami sengizihambela ngeteksi ngiphumile ezindabeni zamakara apha enhle kumele ngimikise ibhayisikili yami ku-service yazi ngize kumalumami lana mara kekho lana vana phakhe khona or sekathenge 11 emhlophe lapha uma ngithi xa nanye lana vela khona at least namuhla kufike mina cala iphela ngihlezi ngimbambezela ngiyasses mina yikho into engihlula njengokubamba isikhathi and uma ngabe ngiyazi ukuthi ngiyahamba shame ngivuka kusese-early angazi ngisuka ngibambezelwe yini fanele ngibone ngathi lesikhathi sisesiningi uma ngithi papa yes sekusele 15 minutes kumele lapha ngigeze ngigijime engiyasola umalumami ngathi uthweleke manje khona nangokahasha i-full tank ipetrol idura kangaka or ubuye ufaka ama-ekhona ambhadali kahle yazini mina njengoba usahasha i-full tank lapha athi ngingenela negaraji fast ngibuye nekhona mara this time around angithenganga enkulu ngithize yazini athi ngithathele nencanyane ngazi sibulale le nto le uma ngithi hla ngibona i-red bull lapha yes sangimihlobohlobo lapha ngazi ukuthi ngithathe iphi uma ngithi hla red bull yejinja kanti kenzakalani-ke manje bathi siza ngefluna kahle bengicabanga ukuyizama lapha ngathi mara yazini izangicaka athi ngithatheleni engiyaziyo hayi khona egaraji kuyadura kunethunyana yama-items ayahamba lena ku-50 rand angenanga na 5 minutes lapha egaraji mara uma ngibuya ngithola umuntu sekayadla lapha yes kube ngingene 10 minutes bengithola inyama seyiphelile mosla